Evo nas danas na Južnom Velebitu. Krenuli smo dole iz Svetog Roka. Sat vremena je 10 minuta i sad ćemo tu izaći na Dušice. To je jedna predivna visoravan na 1300 metara. Odmah ispod nje planinarsko sklonište gdje jako dugo nisam bio, a Miška nije bila nikad. Hajde malo to. Okay. Moram se malo zavući, ali isplati se. Znači, čista, bistra voda. Prije je tu bilo nekakvo blato samo. Bome, Velebit ne oprašta slabu kondiciju, a ni moja ni Miškina u zadnje vrijeme nije baš. Ali je pogled lijep. Znači kad idem po snijegu, uvijek me frka da ću kroz snijeg propast u ovu rupčagu, jer je stvarno ko zna gdje to vodi. Ne izgleda bog zna što, ali
jedno jako ugodno sklonište. Mnogi ga izbjegavaju, ali meni je jako drago. Evo ovaj miris. Predivno. Lokacija je super zato što je stvarno zaklonjena od vjetra i kad recimo gore na Svetom brdu i svugdje okolo dere bura ili jugo, tu zna isto biti ubitačno zimi. Na ovoj livadi je potpuno mirno, bez vjetra. Ova peć mi je dobro poznata jer sam je na leđima donio tu gore u sklonište i moram priznati da me nijedno iskustvo u planini nije toliko uzdiglo kao to. Ušao sam u drugu dimenziju.